Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la endibukele khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi-ke uma ngifaka ividiyo kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolu suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni noma laba esibabona-ke esithombeni, igama-ke lalo wesifazane u-Olerato Mongale. Cabanga ukuthi-ke isitori sakhe abanye bethu-ke bayasazi ukuthi-ke intombazane yale eGoli-ke le eyadukayo, nalapho-ke kwabonakala-ke imoto yePolo imehlisa yamshiya elele phansi, kanti-ke abantu bazothi mabeya kuyena bathole-ke ukuthi-ke ubulewe. So ababulali-ke bakhe balandeliwe-ke balandelwa baze batholakala-ke eThekwini ko-Phoenix, kuthinteka o-Phoenix, kuthinteke oMashu, kuthinteke eNanda. So lona-ke omunye-ke igama lakhe uPhila Ngenkosi Makhanya, okuyena onesandla ekufeni noma ngithi-ke okuyena owabulala u-Olerato Mongale. So uPhila Ngenkosi-ke lo ubulawe le eManzimtoti, kunesakhiwo nje sama-flat okuqashiswa ngawo ukwazi ukubhukha ulala. So amaphoyisa-ke aze amthola khona nalapho-ke ashonele khona, okuthiwa-ke udubule kuqala emaphoyiseni, then-ke aseyamdubula ayambulala. So nasi-ke isitori-ke esivela njengamanje, kuthiwa-ke umnikazi we-flat okubulawele kulo uPhila Ngenkosi Makhanya eManzimtoti uthi-ke uMakhanya uvume zonke izono zakhe, waze wathi-ke abaye endlini la kungekho msindo khona-ke ezomrekhoda evuma amacala akhe. Uthi wayengaqondile ukubulala u-Olerato, kodwa yena wayezifunela imali kanti uzongayikhiphi, bese-ke begcina ngokumbulala. Utshele umnikazi wama-flat ukuthi-ke ucela ividiyo uma-ke esemshuthile ayoyidlalela uma wakhe, ngoba ubehlezi emncenga ukuthi-ke ahlukane nobugebengu. Umnikazi we-flat uthi naye ubesaba ngisho ukwenzani, ngoba ubembona indlela ayiyo ukuthi mhlambe angabulala kwayena ngoba esazi unezimfihlo zonke zakhe. Umtshele ukuthi-ke usegebenge abantu abaningi kakhulu, angeke alunge ukuya ejele, kungcono afe bese-ke kudlalelwa abazali ividiyo yakhe. UNcenge waze wavuma ukuthi-ke namhlanje bazomkhapha ayozinikela e-police station yaseManzimtoti uma sekusile, kanti akabuzanga elangeni ukuthi umkhwanazi vele already usesendleleni. Bafethu uma kwenzeka ngiyithola le video, mhlambe isiphumile ividiyo la aconfessa khona, ngizozama ukuthi-ke ngenze ngakho konke okusemandleni ukuthi-ke ngizokuvezela la kwi-Trend TV. Make sure ukuthi uyalike ividiyo, uyasubscribe kwi-channel, uciphiza i-notification bell ukuze uma ngiphosta ividiyo uthole i-notification. Okwamanje-ke ngithi-ke nje sihlangabezane-ke ngokuzayo.